إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أن الصلاة ميزان الإيمان، والمحافظة على أدائها في أوقاتها فريضة من فرائض الإسلام. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة من خلال سنته المطهرة الشريفة، وجعلها من شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها، فلا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخرى الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جومي وسيني دو تو دو مولو هانا دو يتده إذن جرنا مكانكو الله weltanomo إذن سيدو كو كانكو تون الله ونكو هانا رويده كغونغا إذن سيدو محمد صلى الله عليه وسلم kujiyaɗo Allah nulaɗo makko en tora Allah juulo e maɓɓe juula e ɓengure maɓɓe nden fof e dennanangal sahaba maɓɓe. Yo Allah juulo e kala yurtirɗo ɓaawo maɓɓe ñintini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah tedduɗo towuɗo o, hulen Allah hulen mo e hoore soɓe e hoore gonga, hulen mo e kene meɗen, hulen mo e gundo meɗen, holiren mo nyiɓugol e ko o yamiri en kon fodde feere meɗen ko alda e raɓɓinɗinare, holiren mo woɗɗitagol dendanangal ko o haɗi en kon. Anden wondema nde julde meɗen ko nde woni eɓɓirgal limanu neɗɗanke on. Neɗɗo on julɗankago makko ngun gomɗinal makko ngal ko eɓɓirte ko julde makko nden, soobinagol mo e julde nden, wakkilagol mo e julde nden, ñinnugol mo e julde nden, gongugol mo e ɗum ɗo ko ɗum woni gongugol mo ka gomɗinal, waasede mo ɗum ɗon ko waasede mo gomɗinal. Haray noon ñinnugol julde hino landi piiji boyi no jeeya e ɗin piiji. Renugol nde e waktuji mayre on, renugol nde e waktu mayre on ɗum ko farilla waɗɗi ɗum e hoore neɗɗanke wano renugol lasli julde nden waɗɗori non. Allah subhanahu wa ta'ala on ko kanko tigi woni ko feññinani en saayiji juuleteɗɗin. O haaɗali ɗon o immini Jibril yo ar julna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Balɗe ɗiɗi himo arde o julna ɓe ñande o gila subaka haa e geeje. Ka ñallal aranal o juulidi e maɓɓe wawtu be ka o fuɗɗoto ɗon. Ka ñallal ɗiɗabal o juulidi e maɓɓe wawtu be ka wawtu o lannata ɗon. O wiiɓe haray
ko o sayi ɗo o waktu ɗo woni waktu annaba ɓen attiɓe ma ɓen ko e o sayi ɗo ɓe juulayno waktu julde nden ko hakkunde ɗi waktuji ɗo ɗiɗi ay hakkunde ka o juula ɗon hanki e ka o juula ɗon hande ɓuri ka o juula ɗon hanki ha ka o juula ɗon hande ko hakkunde ɗo woni waktu julde kala ko ɗum sayi julde kala e julɗe ɗen jowi Allah wi ka alquran ñinnu julde nen gila ka nange ngen dirti ɗon gila kange dirti ɗon nge iwi kange tumbiti ɗon koyeɗen feno ka nange ngen tumbiti ɗon ka kammu hara nge woni e hoore koyeɗen feno on sen sa darike a taway a yiyata ɗowdi maɗa min sina hiɗa dari e hoore mayri a taway ndi yaltitira na yeeso na ɓaawo wona sengo nano wona sengo ñaamo siko maadi ndaruɗa a yiyata ɗowdi haray kala hunde fewndo ɗon nangen no tumbiti e hoore muɗum ɗowdi muɗum ndin no wontiran ɗum sengo ley gila ka nangen dirti seeɗa ɗowdi ndin fuɗɗa yaltitude dirtugol nge ko ɗon woni natugol fana on ko ɗum Allah wi ñinnu julde nden gila ka nangen dirti ɗon sabu dirtugol nange ngen o wi juula wawtuji ɗin ɗon non haa ka jemma on niɓɓintini ɗon juula kadi julde fajiri nden o wi sabu julde fajiri nden alqurana fajiri on ko o seedeteɗo ay malaikaɓe kippuɓe ma windugo golleji maɗa ɗin jemma yankoɓɓen e ñalorma yankoɓɓen ɓe tawtodiray e on saayi ɗon wono ɓe tawtodirta non kadi ka waktu alan sara ɓe wondata ɓe ñalorma ko ka fajiri arata ɓe tawta ɗon ɓe walduɗaɓen ɓe fuu ɓe seedo julde maɗa nden si a juuli ɓeya hoota ɗon waaluɓe ɓen ñallo ɓe ñallida e ma ha ka alan sara ɓeya aynaɓe ma jemma kadi ara tawtida e ɓeeɗa alan sara on juuli ɗon ɗum si a juuli ɓe seedo ɗon bimbiɓɓen hoota ange ɓeeɗa waali ɗon ko ni ɓe yiilondirta e hoore neɗɗanke on wono nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam holliri noon kala ko huwuɗa hakkunde ɗon ɓeeɗo hino hebli hino mari ka winda no waawi windude ɓe windeɓe mara si ɓe ƴawoyi ɓe holloya Allah subhanahu wa ta'ala golle maɗen contrandiji ɗiɗi e nder 24 heures on hiɗa mari nuraɗo sallah sallam ka feññingol ɗum ɗo Allah immino jibril ari julni ɓe o julni ɓe nuraɗo maki jibril ari julni lan ka dambugal suudu kaaba laabi ɗiɗi ko ɗum ni balɗe ɗiɗi himo arde ka ñallal aranal o juuli fana on sanga nange ngen dirti sanga ɗowdi ndin waywa larol paɗal ɓe andi larol paɗal neɗɗanke on ko seeɗa ni pottitimo darde nden larol paɗal mangal sa darike ko seeɗa ni pottitima sabu teppere ma nden ko seeɗa ni sorti o yeri ko sorti ɗon kon nde ɗowdi maɗa ndin foti wa non no holli nangen ko gokkunni dirti hinge dirti tun nayo fana on juule nangen dirtali hara ɗowdi nin feeñali na kadi yownu ha feeña ha feƴƴita si fana on juule hara waktu on naati no neeɓi gila ka ɗowdi nin fotti e larol paɗal kani ɗowdi seeɗa ni heɓi hara fana on naati o juuli fen ɗon fana on o juuli alasara on sanga kala hunde foti e ɗowdi muɗum ndin ɗowdi neɗɗanke on no nangen dirtirta noon ko noon ndi sortoto ha yaha fota e darde ma nden yahay ha double e darde ma nden sowe laabi ɗiɗi siko amo 1m50 ɗowdi ma ndi yaha hawno e 3 mètres ko ɗon ka ñallal aranal o juuli alal sara on sanga ɗowdi hunde kala foti wa mayre ɓe maki o jili futuro on sanga howruɗo on taƴi howruɗo ko feno nde taƴata ɓe maki si woni jemma on feñiri ɗo ñalorma on mutitiri to ɗum woni mutal nange kon ɗon howruɗo taƴata idan ka howruɗo on taƴata ɗon o juli futuro on fendo ɗon hara wigol futuro on ko niɓɓuɗo ɗum ɗon ko lutondirɗum e sunna ɗum noon ko adamo mandi en wolenoɓe on adaɓen no jogii sabuji ko gollirayno ɗum hari aduna on wetirali wa hande ɓe maki o juuli alan sara o juuli geeƴe ɗen sanga mboɗeri ndin ka mutal nange mutirta ton ka hirnange sanga ndi muti kadi muti ɗon o juuli fendu ɗon geeƴe ɗen o juuli subaka on
sanga nyamete e njaram harmani horo dum ko fewndo honde Allah wi ko tuma ndande naneri nyalor ma on kene on ko henta gongol sendondiri e niwre nden telemma ka funnangir dum non kadi wadi kan non wadi don ari o juuli fewndo don e subaka on be maki ka lawol didabol ko don ka nyalla didabal wari o juuli fana on sanga kala hunde foti e dowdi mudum ndin fewde ko juulno non hanki alansara o juuli don hande fana holli wonde ma waktu fana on alansara on gidi hawti kawoya lannata don oya ko don fuddoto sai ala hakunde mudum o juuli alansara on sanga dowdi kala hunde foti wa mudum de laabi didi don ndin hanki o julno alansara kandi foti e darnde hunde nen jango mum wari fewndo ka ɗon min juuti ha sowi o tigi ma sowi ɗum tigi nona leggal nona maadi nona neɗɗanke fewndo ɗon wari o juuli alansara o fuɗɗoto tuma ɗowdi maɗa nin foti wa ma o lanna tuma ɗowdi maɗa nin sowu ma nde laabi ɗiɗi fana o fuɗɗoto gila ka nangen dirti hoore maɗa nin seeɗa ɗowdi maɗa nin fuɗɗi feñude e o lanna fewndo ka ɗowdi maɗa nin foti wa maɗa ɗon ɓe maki o juuli futuro on fewndo ka o juuli mo ɗon hanki o nennali mo o ɓe maki o juuli geeƴe ɗen sanga tataɓal jemma on feƴƴi jemma on si sendama tati tataɓal aranangal ka feƴƴi ɗon o juuli fewndo ɗon geeƴe ɗen hanki muɗum o juulno geeƴe ɗen fewno mboɗe ndin muti ka hirnange holli geeƴe ɗen ko gila ka ndin ɗon muti ɗon ha fewndo ka tataɓal jemma arano on lanni ɗon tataɓal jemma on a yettay gila ka jemma o fuɗɗi ɗon jemma on no fuɗɗi ka nange muti ɗon ka futuro on natti ɗon ha ka subaka on feññinante ɗon ka peral fajiri ngal waɗata ɗon fajiri gongajo on hakkunde ɗon ko ɗin ɗon saayi ɗon woni jemma on ɗum ɗon sendete nde laabi tati feccere aranere nden kon ɗon tataɓal jemma on ɓari o juuli ɗeɓal ɗo ɗiɗi o winulaɗo ko hakkunde ka juulɗen ɗon hanki ka juulɗen ɗon hande woni saayi waɓtu kala hayno musidɓe tedduɓe ɗo kaka fuɗɗi ɗon e ka lanni ɗon holla harayno sunnan no tabintini wondema ko ɓuri moƴƴude e golle neɗɗanke on fow ko nde o juulata julde nden e waɓtu mayre on hara o nennali ko ɗum woni ka happaɗo fuɗɗode lannode hakkunde ɗo hara a yawtali ɗum ɗum ko jeeya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e golle bal ɗum ko jeeya ɗum e golle maɗa moƴƴeɗen ka Allah sunnan no tabintini kadi e nder o saayi ɗo fof ko ɓuri moƴƴude e makko ko waɓtu arano on ka waɓtu on naati ɗon fana on alansara waɓtuji ɗin fof mo be e muɗum juule fewndo ɗon tawataɗa sina sabu nganto waɓtu on nennatake musidɓe tedduɓe anden nde julde meɗen ko manankum meɗen kunni ko diina meɗen kanni ɗum wona fina tawa wona ko manda tun wona ko wowa naam mawɓe men ɓen en tawɓe muɗum wowuɗen ɓe mandi ɗen ɓe muɗum kono ko l'islam woni ko joginiɓe ɗum na mboodi tun e yiɗugol tun memmingol ɓandu hara julɗen nden neɗɗo on no waɗɗimo gomɗingol waɗɗagol nde mo yeddi gomɗingol nde ko kefeero yaltuɗo diina hay soni himo juulude no woddi ɗo buysa landi keɓe eneɗa hawli waɗɗagol julde ɗum ko farilla noon ko matun juula o wiyete a menen ko na ɗum tawde mawɓe e mum na ɗum mandiɗen oɗo gomɗina waɗɗagol julde ko taw ko jogorɗa julde nden ko gomɗinal mo yeddi gomɗinal mayre on ko kefeero yaltuɗo e diina mo salike juulugol o akkiti julde ko selli kon e konguɗi karam koɓɓen ko kefeero o yaltika diina l'islam mo woni juulay hande acca jango juula wonde acca wonde on ko fasikijo faggitiɗo bakkatu tuɗuɗo mo e lette Allah ɗen soni o tubali o yoɓi waɓtuji ɗin embere ko wawi ko fof o tori Allah yo yafumo nde julde ko nde woni caggal diina kan no anduɗen noon neɗɗo ko tiiɗi doole wo ko towi darnde wo ngal ƴiyal ka ɓaawo makko si ngal taƴi ngal heli o wawata darade bal hay joɗagol o wawata hare o woni waaliɗo o yani ko non julde nde wa'ani l'islam on si julde ittama hara no si ngal caggal ɗon ittama nuraɗo maki sallallahu alaihi wasallam tugalal tigi tigi wangal caggal diina kan ko julde nden si julde ala diina ala si julde ala diina ala ko ɗum waɗi mo renali julde muɗum nden hara o renali diina makko kan
mo yawitike fi juldanen ko diina kan o yawiti fi mudum hayso horay hande acca jango hayso itta jawdi makko fo o kitira fi sabilillah hayso yahay jihadi fendu jihadi woduno juldanen ko nde woni diina kan ko lutti ko fo ko ittira dum baawo mayre nde julde ko nde sendindiri juldo e kefero e mako nulaado sallallahu alayhi wa sallam nde julde ko wonende sabu bakkatuji neddo on o yaafe nulaado maki sallallahu alayhi wa sallam humpitelan si caangol no rewi e dambugal goddo e modon o lototo do nyande wonde laabi jowi hara luttay tunde e bandu makko nun kala jon hakkil nandi tunde luttata be maki ko non wagutuji din jowi waani neddanke on wagutu be no way walotagol ma no laabirta non e tundi bandu si a lotike ko non laabirta e bakkatuji suni a juuli sedintini dum mako mabbe go sallallahu alaihi wasallam kabe baki wagutuji din jowi ko doni wagutu ha e wagutu ko montay dum bakkatuji neddo on si woni o jogike hoore makko e bakkatuji ngani din cewdin fo montorto do yaha don neddanke arno kanulado o yinado wallan faabolan labbidan nado maki korijam o wi mi hawri e sonnajo yani o lunnike sonnajo janano nado maki ene ko enen julide waktu do joni tahi be gani ala sara o wi hi be maki innal hasadat yudhibna sayiat moƴƴereji ɗin naɓay boneji ɗin montadi haray noon nayo neɗɗanke on waɗɗor boneji ɗin sabu ɗum o wiya mi gane tum yaha mi juula sabu a anda yarli Allah accete gunɗan ha wawtu naata a anda amara on garanti kadi ɗum no jeeya e yawitagol bakkatuji ɗin yawitagol bakkatu ɗum taw ko bakkatu yawitagol bakkatu fanɗina fi makko ɗum taw okkete bakkatu ka Allah subhanahu wa ta'ala haysi a waɗalimo hara musidɓe tedduɓe renen julde meɗen nden ko ɗum woni diina meɗen kan ko ɗum manan kum meɗen kum sabu ɗum laamu meɗen ngun halfina ɓen ka diina hiɓe wakkilani en lewru ɓe addanayi en calendrier holla ɓen wagutuji ɗin sanga ka hana ɗon juulede ka juulirɗe hara no anda noon worɓe men no waɗɗiɓe argol julde jama ko selli kon e konngudi karam koɓɓen sonna ɓen juulugol ka suudu ko ɗum ɓurɓe moƴƴande kono noon ɓe fof e maɓɓe hiɓe fota waɗɗagol e maɓɓe juulugol waktu ton e saayi kaw duwa juulede ɗon ka arande waktu makko no harmani ɓe hiɓe fota harmugol e hoore maɓɓe yani worɓe ɓen e sonna ɓen no fota ko harmi kon e maɓɓe nennugol waktu ton ha o yawta haray mo yawitiki julde nden ko diina kan o yawiti no jeeya yawitagol nde julde wasede faamugol mayre no jeeya e muɗum wasede e raɓɓinɗinagol e laaɓal mayre raɓɓinɗinagol e argol kande hana juulede ɗon nennugol nde waktuji mayre no jeeya e yebugol julde nden no jeeya e yebugol julde nden nennugol nde e waktu mayre on tentini sonnaɓɓen fana on ɓe juuli mo ha alansara on natoyi alansara on ɓe juuli mo ha futuro on heewi ɗiɗo waktuji ɗiɗi hiɓe jarribora nennugol ɗi sabu ka fana ɓe nayi ha mi gayna defude mi lawƴa mi lotta pay koy koy mi waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗa mi lotto noon somi juula hawrodira woni 15h30 16h hara alansara on naati na innugol tun noddiraka ga juulirde alansara on wonde o naatay ado noddinede seeɗa sanga ka noddinteɗon hino happa so ndaari programme ji waɗeteɗin a taway waktuji ɗin no happira noon no sette no jama on wowi no juulugol ngol hara neɗɗanke en ko yo wattuyla yo ƴettu julde nden o waɗa ɗum ka yeeso gite makko tawa ko ɗum woni ko hiwi ko ɗum ko ayni ko ɗum ko reeni kala ko o jokki e golle koye taw hino yaade ɗum ɓe immotoɓe juula subaka e 8h yaha golle jooɗo ka golle mum to ha kikiɗe ara hawtodira futuro e geeƴe subaka onon futuro fana e alansara e futuro e geeƴe onon non wona julde marɗon Allah ɗo on mara ton julde ko ƴantoyonmo onon andi honnum maroy ton nde julde no himmi ha ka tawata hara ko nde reenayi ɗo neɗɗanke on e waɗugol bone si woni nde jogama e hoore soɓe nde jogama e hoore gonga ñawoje mayre on timminama gila ka laaɓal haka yankinare ha e janngugol ko hana janngede mayre ha e mawningol nde Allah wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julde nden tabiti wondema ko nde haɗa e nde neɗɗanke on e pankareji ɗin e boneji añini ɗin aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فقد فاز من اتقاه وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن يتي الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مويلتنوم كانكو تددو تو لسيني دو موضوهم إذن سيدو كانكو تون الله ونكو هانا رويدك غونغا إذن سيدو محمد صلى الله عليه وسلم كجيا دو مكو نولا دو مكو إذن تو الله جولو مكبي جولا بنغور مكبي نفو يو الله جولي كلام يتي دو باو مكبي نينتيني سنة مكبي ونجوكي باتجي مكبي دين إلى يوم الدين. اللهم آمين. مسبي تدبي هولين الله هوري صوبه malore nden fuu ko wonande hulɗo Allah malki sangal e tanaji ɗin fof aduna la hara ko wonande on wasaɗo kulol Allah wonande on woɓuɗo yamirore Allah waɗɗiɗo geddiɗe Allah haɗi ɗin. musidɓe tedduɓe, ɓawo en nande fiinde julde ɗo ko yewta ko haray no waɗɗi en hulugol Allah e dendanangal alhaaliji meɗen huliren Allah mawningol ka dina meɗen ko sabu ka Allah woni ko tagiri en. Allah wi o tagali yimɓe ɓen e jinnaji si wona fiyoɓe rewmo tinnoɗen e tottugol farillaji Allah ɗin ɗum ko waɗɗi ɗum e hoore meɗen wakkiloɗen e sunnaji ɓeyditorɗi ɗin ko timminano yeyɗi kala mankiraɗo ñande dangal. si wolle a mankiraka ko ɗi townayɗima e darajaji ke aljanna ko tawata farillaji maɗa ɗi raɓɓinɗinike e hewtingol ma. etoɗen jokkodiren e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ben andintinta en ko yamiraɗen andintina en ko haɗaɗen ko ben hiwanta en dina meɗen kan ko ben ɓannata en e laawol hewtinayngol en e Allah subhanahu wa ta'ala tokkoɗen e enɗam meɗen ɗum ko sabu heɓugol malore Allah. etoɗen hiwen needi fewɓe meɗen ɓen jannenɓe dina Allah kan jannorenɓe ɗon aduna on etoɗen waɗenɓe e laawol ngol nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam newnongol sahaba ɓen e muɗum ko ɗoni deftere Allah nden e sunna nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam e finde sellunde nden wakkiloɗen janngugol ka dina meɗen Allah rewirtake fina tawa Allah rewirtake sikke e tanginare Allah ko rewirte ko e hoore gandal e hoore faamu. qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah wi an Muhammad annulaɗo wi'u e hino laawol angol e hino dina an kan mino nodda e Allah e hoore gandal e hoore faamu e hoore ko laaɓi pos min e kala on irtirɗo ɓaawo an. holli wondema si tawi ko a gonguɗo e irtirgol ɓaawo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam a wonay jokkuɗo laawol maɓɓe ngol nodda e maggol e hoore faamu e hoore gandal. ɗum noon wawata wonde asuwike majjere nden ɓooro doloke majjere ɓooroɗa doloke mawnitinare ɓooroɗa doloke angal tan ar helta koppi yeeso kala mo koɓɓen janga fama dina maɗa kam rerɗen e sunna on Allah jaɓatare wirede si wona ko sunna on tabitiri kom laɓɓinen finde meɗen nden mo tawdoyi Allah e shirku o natata aljanna mo tawdoyi Allah o mara shirku o nata e aljanna. wakkiloɗen e jantagol inde Allah ɗum ko ɓantay ɗum en ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko ɓannay ɗum en e makko andintinamo fi meɗen Allah non o wona yejjitowo kono Allah wi sa jantikemo o jantotoma sa andite fi makko o anditete kanko non o sifora yejjitugol ko an woni yejjitowo. ɗuɗɗinen ufinagol e deftere Allah nden jangugol nde sellingol nde hunjagol nde faamugol firo mayre on nde ko addira ko fiyo e rewirde Allah en wawata rewde Allah dewal jaɓangal si wona en faamude si wona en irtir ɓaawo mayre ko ɗum Allah winde dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin o winde deftere sikke ala e mayre wonde ko nde gonga irude ka Allah ko nde peewal wonande hulɓe Allah ɓen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل وصحبه الكرام وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عيناك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والأشرار والفساق يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا وأموالنا أو بأمننا واستقرارنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واستر سخيمة صدورنا واهد قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك صلاحا في ذرياتنا، اللهم إنا نسألك صلاحا في ذرياتنا، رب اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.